Jengkong nong sharp ngawan ban ai kublei ya kipat ba jong East Jaintia Hill District Borok Kawai kibana kapor syagapor kiya kersan ya ga Jaintia Coal Miner and Dealer Association haga jingya dei ba ke jingya lenti ke jongka ban ya trelang naga benta kani ke kam doyong jumi syaga ni ke thain jumi ngas nyanguru ya ki member jongka Jaintia Coal Miner and Dealer Association rengkat bagi paralog kebaya trelang hapo kini keseng kiba menta kesni kilalek chau chief executive member jongga Jaintia Hill Autonomous District Council uma thombor siwat haga bagila ai u ya ke memorandum haga jinge dei bat ka kam deuyong bat kini kinong nyalam jongga council kila kularu ban persang kat bala ban pelong ya ka special session ban pas ya resolution hakabaya dei bat kini ke kam duyong kat kum ke bor ke bala pengkup haki da ke sorkar India hapo ke sik schedule kumta ngikermen scam bagani ke seng nagawe si kepor sagawe kepor karnang wat kilat kelenti hakaba ban wanra ya ke suk ke sain jong ipat ba aka jingede berketre kata aka kam duyong Shushu ro kum geseng niwan ban gerpat ro yauma Marshal Biam ban wan ye trelang bat keseng Jaintia Coal Miner and Dealers Association kabadang ya lenti syai halor kani ke kam ban kit bok ro yu bo unyo ya kemet kepat ke pokoi ke bakia ban ni da isneiro yauma Marshal Biam ubasha tengan Henry niwan ban gerpat yum sajisen ban ye trelang bat kani ka seng halor kani ka juk ka jing temu tat hadu ban dekut kat kum ka por haga bo pai ba ul ai ka sorkar lengba ka public rally ka balalong haga nyotri bunai April arajar abun riu dagini genten nga ai kublei lang ni piparo khoi ikermen scam baga jingis nok tilang jong pi kan wanra ya ka jing job haga jing ye dai bat kani ka kam kublei shi